Shalom, selamat tahun baru ma hubata haganupan. Kuria nahinargani Tuhanta Yesus Kristus, sadarion siholma pukahota kebaktian napa dua halihon IGKPS Jalan Jenderal Sudirman, aima kebaktian marbahasa Simalungun. Hubata haganupan terlebih hubani kuria hinaholongan ni Tuhanta namar kebaktian melalui live streaming atap irumah, atap irumah sakit, atap ijape marianan bani panorangon ase tongtong mahita mendihuti protokol kesehatan, aima memakai masker dengan benar, sering mencuci tangan dengan air bersih, mengurangi mobilitas dan menjaga jarak. Hubata haganupan ipangindohon hanami namar minggu bani gereja on ase ihunduli hitama kursi ilobeni nomor na adong. Bani nalaho mamukah permingguan hita bani sadarion ase riap mahita jongjong. Mendoding mahita humbani doding haleluya nomor 200 sada ayat sada das hubani ayat 2. Ibagas goran ninay bata bapa pakon Tuhan Yesus Kristus apa tondoy na pasing sito palangit pakon kanoon. Ahudo alpa pakon omega bonani pakon ujung ni nini Tuhan na ibata nadong sonari nadokdong hinan pakon nalahoro pargogoh naso tarimbang. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Martonggo mahita. Ham Tuhan na ibata Bapa nami, marhitay anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Terima kasih mabamu, alani iramati hamdo hanami marhitay hidup ni uhurmu. Mambahin buhay hanami, mandi parhubani tahun na baruon. Maidup mauhurmu ban nami, rayak hamma hanami na martupuon. Asibayu uhur nami, marhitay tondoy na pasing in. Janah gabi bargugo hanami, mamuji pakon pasangapkon ham, marhitehon niin, gabuboy ihorjahon hanami, arosuh ni uhurmu, rosi ujung ni guluh nami. Amin. Undul makuria.
Puji hita Tuhan ta, marhite doding haleluya nomor 50 ayat sada das hubani ayat 2. Riap mahita jongjong, martongko mahita, sapat kon kita madosata kubani Tuhan naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami, napasing anjahan nasangap doham mangidah terus das kubagas uhur nami. Hamdo na patubuhkon hasitongan, hapitoron, apa hapasingon, ibagas hadirion nami. Tapi sing ihahulongi hanami ham umbani gokni uhur nami, umbani putih ni ate nami, umbani gokni tondui nami, apa kumbani bois ni guguh nami. Guluh nami sing romban kubani hasitongan, hapitoran, apa singon, nadop isuan honham ibagas diri nami. Sing tarponokon hanami dosa pakon palangkaron nami in, ay talardo in haganup ilobemu, sonari, roh dohanami kulobe-lobemu, mambuan haganupan, dosa apa palangkaron nami. Maidop mahurmu ban nami, sasap hama dosa nami in, suruh hama tonduimu hubagas uhur nami. Ase tarbahin hanami, membalosi ham, ibagas hapitoron, asitongan, pakon hapasingon, asibuy hanami parsimada, bani haguluhan nasa dokani. Nadop binagah kun ham, bani sagala na porsaya. Bani anakmu, Yesus Kristus si palwa kanami. Tangar anja haporsay hitama hata ni nebata bagah-bagah pasal hasasapan ni dosa. Paridop ni uhur anja pardiar layak do Jahoba. Nanget maringis anja paridop ni uhur bagal. Seng ibahin hubata romban hubani dosata, anjaha seng ibalos kon bata romban hubani hajahatota. Songon hidup niuhur ni bapa bani ni ombahni. So naido hidup niuhur ni Jahoba bani sagala na bakabiarisi. Ibagas holong ni nebata, doma isasap haganuk dosata. Talani ay, patarida kon kita ma tanda-tanda ni pargelukan na bayi. Hasangapon ma paninay bata ibabo. Amen.
Puji hita Tuhan Tause, marhite doding haleluya nomor 350 ayat sada dasubani ayat 2. Mahita jongjong saksikon kita maha porseotain songon na sinaksihon ni haganuk halak na porsaya bani sabta noon aku porsaya bani nebata baba pargogoh na sutarimbang na manok palangit pakon tanoon aku porsaya bani Yesus Kristus anak ni nebata na sasadain Indo Tuhata na tinubukon ni si Maria sangkanape haliaban marhite tondui na pasing na manaron na parngit bani panorang ni si Pontius Pilatus iparsilakon mate anjaha itano turun kunagoritoru mulak manggolu kumbani na mate bani ari patuluhon naik ke surga anjahunduli siamuni na bata bapa pargogoh na sotarimbang in unjay ma iya mulak magira lako manghumi halak na maggolu pakon nadok mate ahu porsaya bani tondi na pasing bani kuria parsadan na pasing in parsauran ni segala nama pasing in bani hasasapan di dosa bani parpukon ni akula pakon bani haguluhan na sadokan ni dokahni amen hundul makuria. Mendoding hita humbani haleluya nomor 330 ayat sada dasubani ayat 2.
Nage niombah nami kuriani Tuhan ta, tarpuji ma gorani Tuhan, malas uhurta, sadarion, doma idopkon, sahalak situa tongah-tongah ni kuriaon, tugas pakon tanggung jawab ni selaku anggota majelis jemaat. Halanyai, ibain hita dosada acara khusus, nagabe tanda terima kasih ta, ase mandoding mahita. Mandoding Mahita, haleluya nomor 210 sia, ayat sada pakon ayat 2. Ganupan kuriani Tuhan ta Yesus Kristus sadalan maai hubani tata gereja pakon tata laksana GKPS pasal 70 walu yatur hondo pasal masa kerjani anggota majelis jemaat das bani batas usia 65 tahun. Halanya doa sejongjong nuan ijon hasomanta sahalak situa nadop manginangi hita ikuriaon sadokah nion. Hubamu Bapa Situa Jam Peter Panjaitan bani tanggal 31 Desember 2021 gokma umurmu 65 tahun malas hurta terima kasih ma bani Tuhan nadop makasomaniham sadokah mangidangi ikuriaon bani panorangon mahaganup kuriaon padaskan ucapan syukur bani pangidangionmu janah lang pitah kuriaon tene namar malas ni tapi dihuddo haganupan GKPS mariton ni pimpinan sinode namam bere ucapan terima kasih hubamu marhite namongon doskon piagam penghargaan halanyai patut dohoma ham mar malas ni halani ibere Tuhan ope umur naganjang mambain boy idopkon ham horjani anggota majelis jemaat das hubani usia 65 tahun. Hubamu Bapa Situa na jongjong nuan ijon, na songon bentuk ucapan syukur ni kuriaon, sadalan maai bani haputusan sidang majelis jemaat, pakon sidang jemaat, tokinari yondoskon mahubamu, sinata, ay managabi simbol hata terima kasih ni haganupan pagori ni kuriaon, bani haganupan horja pangidangionmu anjanah dasma panorangni imasuki ham masa purna bakti ibagas tahunon hasipe sadarion ibebas tugaskon ham humbani anggota majelis jemaat tapi posdur nami tongtong ope ham mambere rosi gogo laho mangidangi aso manta ikuriaon sonai age bani sektormu gabe sitirion matongtong ham bani kuriaon sonai age bani hanami anggota majelis jemaat
Anggo adong na perlu si pator saonta ikuriaon, diardo hamam bere masukan benami marhite saluran resmi ikuriaon. Tarpuji ma Tuhanta bani horja pangidangionmu sadokah nion. Saya somane Tuhan maham tongtong, bani na mandalani masa-masa emeritasi purna baktion. Terima kasih ma hubamu, menduding kita usai. Manduding kita usai haleluya nomor 352 ayat 1 pakon ayat 2. Sonari bahasa namima riwayat pangidangion aima hubani bapa situa nama masuki emeritasi bani tanggal 2 Januari 2022. Riwayat pangidangion ni situata selaku anggota majelis jemaat nama masuki emeritasi atau purna bakti sadarion IGKPS Jemaat Jalan Jonda Sudirman Pematang Siantar. Goran situa Jam Peter Panjaitan. Tubuh isi damanik 31 Desember 1956. Alamat Jalan Pematang Siantar. Inang sin rumah Nur Beda Boru Manik. Niombah Tolu Halak. Opat terpilih jadi Samas. Aima periode 1955 das Kubani 2000. Periode 2000 das Kubani periode 2005. Periode 2005 das Kubani 2010. Terpilih yakat jadi Sintua tanggal 10 November 2006. Ipasu-pasu gabe Sintua 20 November 2000.
jabatan atape horja pangidangion naongga iemban situat tahun aima Sekretaris Sektor Sada GKPS Jalan Jonda Sudirman Pematang Siantar periode 2000-2005. 2. Sekretaris Sektor Sada GKPS Jalan Jonda Sudirman Pematang Siantar periode 2005-2010. Tolu. Ketua Sektor Sada periode 2015-2020. Sonaima riwayat pangidangionon ibahen nagabi bahan dokumen administrasi ikuriaon pakon hubani na bersangkutan. Pematang Siantar 2 Januari 2022. Pengurus Harian Majelis Jemaat GKPS Jalan Jonda Sudirman Pematang Siantar. Ketua Pengantar Jemaat Situa Dharma Serpin Purba Sarjana Hukum ditandatangani. Sekretaris Situa Jan Ridwan Sumbayak Sarjana Hukum ditandatangani. Nah paduahon memasahon surat penghargaan na humbani pimpinan Sinode GKPS. Surat penghargaan nomor 1026/3 Gatar PS garing 2021. Pimpinan Sinode Gereja Kristen Protestan Simalungun dengan ini menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tulus kepada Sintua Jampiter Panjaitan, tempat dan tanggal lahir Sidamanik 31 Desember 1956, atas pengabdian, pelayanan, sumbangan moral dan material, serta kerjasama selama ini, terutama dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan saudara sebagai Sintua di GKPS Jalan Jonda Sudirman Pematang Siantar, Resort Siantar 1, masa bakti 19 November 2006 sampai dengan 2 Januari 2022. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati saudara dalam segala aktivitas yang sesuai dengan kehendaknya demi kemuliaan Tuhan. Anjaha lambing surung ma ibagas horjani Tuhanin ai ibu tohon nasyam sedo nasoya halu jaon nasyam ibagas Tuhanin. 1 Korintus 15 ayat 50b. Pematang Siantar 2 Januari 2022. Pimpinan Sinode GKPS Pendeta Dr. Dedi Pajar Purba Eporus ditandatangani. Pendeta Dr. Paul Unrik Munte Sekretaris Jenderal ditandatangani. Surat keputusan pengurus harian Majelis Jemaat GKPS Jalan Jonda Sudirman Pematang Siantar nomor 168 garing A.1.1 garing 1 Romawi garing 2022. Nama Sintua yang emeritasi tahun 2022. Pengurus harian Majelis Jemaat GKPS Jalan Jonda Sudirman Pematang Siantar menimbang bahwa dalam rangka pelaksanaan tata gereja dan tata laksana GKPS dirasa perlu untuk menetapkan nama anggota Majelis Jemaat GKPS Jalan Jonda Sudirman Pematang Siantar yang memasuki masa emeritasi tahun 2022. Mengingat tata gereja dan tata laksana GKPS pasal 78 memperhatikan program kerja GKPS Jalan Jonda Sudirman Pematang Siantar tahun 2022, memutuskan
menetapkan pertama, membebas tugaskan nama anggota Majelis Jemaat GKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar yang sudah memasuki usia 65 tahun atau lebih pada tahun 2022 ini. Dari anggota Majelis Jemaat seperti tertera dalam lampiran surat keputusan ini. Kedua, nama tersebut merupakan hasil pendataan pengurus sektor dan hasil verifikasi yang dilakukan oleh pengurus harian Majelis Jemaat GKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar. Ketiga, segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada anggaran kuliah GKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar. Keempat, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Kelima, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di Pematang Siantar pada tanggal 2 Januari 2022. Pengurus harian Majelis Jemaat GKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar, Ketua Pengantar Jemaat Situa Dharma Serpin Purba Sarjana Hukum ditandatangani, Sekretaris Jemaat Situa Jan Ridwan Sumpayak Sarjana Hukum ditandatangani. Tembusan 1. Pimpinan Sinode GKPS di Pematang Siantar. 2. Pengurus Pendeta GKPS Lesot Siantar 1. 3. Pengurus sektor. 4. Bertinggal. Lampiran surat keputusan pengurus harian Majelis Jemaat GKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar nomor 168 garing A.1.1 Gatar 1 Rumawi garing 2022. Nama Sintua yang emeritasi tahun 2022. Sintua Jam Peter Panjaitan. Tempat tanggal lahir Sidamanik 31 Desember 1956. Pengangkatan menjadi Samas tanggal 13 Februari 1995. Pengangkatan Sintua 19 November 2006. Penabalan Sintua 29 November 2009. Ditetapkan di Pematang Siantar pada tanggal 2 Januari 2022. Pengurus harian Majelis Jemaat GKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar, Ketua Pengantar Jemaat Situa Dharma Serpin Purba Sarjana Hukum ditandatangani, Sekretaris Jemaat Situa Jan Ridwan Sumpayak Sarjana Hukum ditandatangani. Sadarion Bani Are Minggu tanggal 2 Januari 2022 Aima Minggu dok tahun baru Ibagas goran ni naibata bapa anak pakontondu na pasing resmi maham Situa Jam Peter Panjaitan ibebas tugas kon humbani anggota Majelis Jemaat GKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar.
Ase yotang hanami ma hubamun situa nami nadop memasuki emeritasi riap pakon keluarga. Inang ase jong mam lobe. Kepada siam marsahap pada terima kasih. Salusi hulion iduti marsahap kumbani pengurus Purna Bakti. Ya, terpuji matu hatang na perlu bisa hali salom mahubata ganupan. Selamat tabaru mahubata ganupan. Ya, perlu bisa hali kita makataon terima kasih hubani Tuhan na ibata. Bahasa ibere dapai hubata das bani tahun baru on kehidupan yang kekal na hubani na ibata. Sunai homa hubani hasoman nami terlebih meh hubani PHMC na adong GKPS Jalan Jenderal Sudirmanon. Na pasti hanami selaku situa selama 27 tahun ni John iladang ni Tuhanon na pasti adong do kesalahan nami. Terlebih bang hubani nasiam Aima PMJ yang begitu rajin menganju hanami selaku situa nadung ijon. Hanami minta maaf. Hanami songon parsal puni tahun naburukai ma bain nasyami hu tahun nabaruon asi baruma haganupan ay ma paruhuron pakon ibere nebata ko ma uhur batanat diar. Sonay ko ma mbani sektor na siya sektor tene. Totu itandahan nami do tapiga-piga pe ay tepe. Ya hanami pasti do adong kesalahan nami mulai dari sektor sada das kuba di sektor 9. Lani ay hanami minta maaf ipas tambaruan ma tene. Iban minta maaf ma hanami hubani nasiam. Sunay ko ma ase tong ibere Tuhan kubata ase boy ita dalan kon koma terluhube hasoman nami nalang manjalo sinata pe ase jalan ko kita ma hanami pe selaku songon na tahun ni PMJ no kanay kami mau bekerja di sektor itu ma anggo sanggup dape hanami ya cari ihorjahokan nami di sektor nami. Terima kasih ma. Jadi soneho mahubani pandeta nami pandeta resop aganupan hasoman nami. Tahun na buru kay tahun na baron salpuhon kamnay aganupan kesalahan nahuban nami. Ay maninihur nami asi baruha ganupan uhurta asi baruha gunupan asi buhita laho melanjut kon horjata bani horja sigano pare terlebih mai Jalan Jenderal Sudirman. Terima kasih ma horas mahubata gunupan. Horas. Asih hubani pengurus Tupuan Purna Bakti bernai penorang nalahom barsap. Selamat tahun baru ma batah ganupan. Selamat tahun baru. Nai hormati hanami inang penginjil wanita ha boru saragi. Nai hormati hanami PHMJ GKPS Jemaat Jalan Sudirman. Nai hormati hanami anggota Majelis Jemaat Jalan Sudirman. Sonai age hitah ganupan pagorini kuria na markebaktian wani John sonai age irumah. Parlebih tahun terima kasih kepada Tuhan. Halani ibere upe bata haring gason nyuhur. Lahu marsaur pakon Tuhan i rumah panumbahanon. Sonai homa terima kasih katahon nami. Halani bagni panorang sadarion tambah mahoma hasoman nami aima anggota Purna Bakti atap emeritus ikuriaon. Ase bapak menggunakan bilangan angka 40
40 kon maham situ nami anggota emeritus i Kuriaon. Namangihut malasuhur nami halani das bani ujung ni pangidangion Horas Jorgit do Bapak on mangidangi ase malas uhurta Bapak on rapakan keluarga manjalahon sinata on malas nyuhur i tongah-tongah ni kuria ase songon na sinobut ni Bapak PHMJ tanakan situ nami bahasa gogohmu tong-tong do ipindohon laho mengurupi majelis i Kuriaon bani na malahoi horzain pada saat-saat dibutuhkan naik age peluang nadongi bamu ase anggo hita dari petugas kanami halani rentando kesehatan ni emeritus 65 atas tentang kesehatan dalam rangka melawan pandemi ase pandemi hita mengatur justru halani ai sejak tahun 1900 lagi sejak tahun 2019 sonai age lepak dawai tane tahun 2020 pakon 2021 lang kegiatan halani sonai ma anjuran bahasa emeritus diusahakan untuk tidak bergabung. Aselannya itu langadong kegiatan ni emeritus atau purnabakti selama 2 tahun penuh. Asepos uhur, terima kasih kepada Tuhan. Taridah tanda-tanda pandemi berubah menjadi epidemi, malah suhur mudah-mudahan terwujud mungkin untuk tahun 2022 on boy use ide kita kegiatan. Terima kasih PHMJ nami didahkan nami bani sinode jemaat begal tumang perhatian buat nami malah suhur nami halanai pos duhur nami bahasa kegiatan untuk tahun 2022 emeritus siap untuk melakukan tugas-tugas kegiatan nadopi program konhanami. Jadi sahalinari sebutkan nami terima kasih mah hubani nasyam PHMJ nami natongtong makargahon hanami jangan mengharapkan hanami boy menopang kegiatan-kegiatan nasyam ase hajon huliben nyari hitah ganupan purna bakti atap emeritus pe songon na sinobut ni PHMJ ta ase tongtong mahita mengambil bagian bani kemampuan ta dalam rangka melakukan kegiatan-kegiatan yang berkenan di hadapan Tuhan melalui kegiatan-kegiatan itongatongan kuriata sonai mana boy pada sekarami sahalenari terima kasih mahubani Tuhan. Horas mak. Horas. Ase martonggo mahita. Ham Tuhan nebata Bapa nami ibagas Yesus Kristus Raja ni kuriain. Terima kasih mah isumbah konur nami hubamu Bapa. Halani hidup niurmu na tong-tong marmudu-mudu kuriamu. Mariaton ni horja ni juak-juak mun. Ida ham dohoma ali Tuhan. Bapa si tua jam Peter Panjaitan. Nadop mangidangi hanami kuriamu sadokah nion. Halaniai doma idop kon horjani ibagas nadiar. Mangelek mahanami hubamu. Saya tambahi hama bani si bere-bere ni tondi na pasing. Ase hasipe ia doma ibebas tugas kon humbani anggota majelis jemaat Kuriaon. Boy lambin margogoh ia lahu manuruskan horja itong-atongah ni masyarakat. Sunai age itong-atongah ni Kuriaon. Ase dihut mariti horja ni lambin talar holong apa hidup ni urmu. Sunai age pakon pasu-pasumu bani ganup jolma. Jana lambin marsangap marmulia magoranmu itanoon. Terima kasih mabamu Bapa ibagas Kristus Re Yesus hanami martonggo hubamu. Amin.
ting-ting bata bagas sadarion minggu naparlobe tahun 2022 maaf. Pandidion napasing sadaran hubani jadwal kegiatan di Kuriata bahwasani bani hari Minggu nalaro tanggal sia Januari 2022 panorang kebaktian Minggu siang adong konotado pandidion napasing hubani nyombah di Kuriaon. Hubani hita orang tua narsihol padidion nyombah ni tapang mai bapa inang pakon nyombah na lautar didi ase yot pangkanami roh mandihuti perguruan bani hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 pukul 14 WIB Marianan ikonsistori aima marhitihon ni sekaligus ma membuat surat pengantar humbani pengurus sektor khusus kebaina siam soman nami pengurus sektor paima tanggal 5 Januari 2022 yarap uhur dong matuga-tuga tapi isen nasihol mandihuti aima pendidion napasingai na paduahon otangan pengurus GKPS Resort Santar Sada aima mandihuti acara syukuran tahun baru 2022 yotang hubata kanupan Bapak Inang naigi yang mbah napaposo aima aganup anggota jemaat GKPS Resort Santar Sada asero mandihuti acara syukuran tahun baru naik pamasa bani hari Minggu nalauroh tanggal sia Januari 2022 siluk keluar kebaktian Minggu siang Marianan aima i komplek rumah GKPS Resort Santar Sada atau Ilobeni ex kantor pusat. Jadi robe mahita bani nalang marabat mandihuti acara syukuran tahun baru ai. Na patuluhon ting-ting perlobe pakon paduahon sihol marhajabuan sihol manjalo pamasu-masuon marhajabuan do nyombani anggota jemaat Kuriaon aima Hernando Paldi Saragi anak ni Bapa Situa Dr. Andus Radiaman Saragi pakon inang calon Situa Dohar Emboru Pardede hun sektor opat Kuriaon pakon nonie Sintayani Boru Purba aima nyombahni atape boruni almarhum Bapak Jonni Purba pakon inang Reni Boru Sihombing kun Kuria HKBP Pardamaian Resort Pardamaian Medan pamasu-masuon ya dongkon bani hari Sabtu nalaroh tanggal 8 Januari 2022 pukul 10 WIB i GKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar. Tugas-tugas nomor hodumuan hubani paima acara pamasu-masuon khusus kubani nyombah nami pakon nonie Sintayani Boru Purba atape mewakili nyombah totap izon dorang tuani ulang izon sektor opat ase hubani calon pengantin ase ipasingat ma roh ku gerejaon i konsistori nalau mangadongkon bimbingan konseling pranikah bani ting-tingta tertulis hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 dan dong tugas-tugas kumbani keluarga ai masih tuata Dr. Andus Radiaman dirubah menjadi hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 pukul 14 dan bani penorangai mahumani ibuan administrasi do muhubani surat pamasu-masuon aima pas foto gandeng 4 kalionom berwarna
Aima namar hodomuan hujai. Jadi namangihut khusus kubani kedua belah pihak keluarga melalui situa Dr. Andus Radiaman seragi asih pasingat mah hubani keluarga purba panorang acara pamasun-masuon tetap do mematuhi protokol kesehatan i gereja tahun asih tetap ipetugah kubani keluarga purba melalui situa Aima situa Radiaman saragi. Nah parpudi ting tambahan Marujunggolu Doma Marujunggolu Bapa Walmen Sinaga hina baluhon ni inang Rosmalina Borusaragi Aima na hun sektor sada Kuriaon isuan hon berita menyusul data-data lengkap menyusul ipa masuk kita use bani ting minggu naloroh. Sonaima ting sonaima tambahan ting ase bani ganupan horzata itu kurion mamukah horzai bagas bona tahun 2022 tetap mahita satonggo boy ihorjau kita ibagas nadiar torsa ganupan bani hamulon ni Tuhan martonggo mahita dom hubani jadwal aima humbani seksi bapa. Martonggo mahita. Ham Tuhan nai bata bapa nami, bapa parholong niate na tongtong maramot kon pargoluhan nami. Dia titupa Tuhan sombah nami hubamu, halani iring-iring tugu-tugu ham doha nami, buih hanami marhasadaon bani panorangon, i rumahmu rumah nama pasingon Tuhan. Aima markebaktihan bani hari Minggu siangon Tuhan. Halaniin Tuhan terima kasih hubamu, buih hanami bagas nasihat jorgit marhasadaon pakon ham. Oh Tuhan, bani panorangon yahap kon hanami do hidup ni uhurmu, boy hanami mandipar bani tahun na baruon, humbani tahun na burukin. Tuhan haganupanin halani pasu-pasumu huban nami, ibereham kesehatan huban nami, ibereham hajorgiton huban nami. Tuhan buedo hahurangan nami bani tahun na burukin. Halanin Tuhan mangelek hanami hubamu, ase hahurangan nami maradopon ham bani tahun na burukin. Tading main Tuhan bani tahun na burukin. Ase boy hanami bayu hanami Tuhan malakah bani tahun na baruon. Janah mangelek hanami hubamu Tuhan bani tahun baruon. Hamma na tongtong nagabe pangajaman nami, ham na mangiring-iring pargoluhan nami, na mangajari bani ari-ari ni guluhan nami. Ase boy hanami tongtong Tuhan mardalan ibagas harosuh ni uhurmu. O Tuhan na bata bapa nami, bani panorangon itonggon hanami do ting na masa pakon nasihol masa bani kuriamu, IGKPS Jalan Jenderal Sudirman on. Nadop masa Tuhan aima piga-piga orang tua nadop Marujunggolu, aima inang ader raslina Borusaragi nahun sektor tolu, sonayage Bapa Walmen Sinaga nahun sektor sada. Tuhan hamdo simada haguluhan in, iha tahun hamdo bahasa haguluhan on aima songon tubuhan poyon-poyon, dop kosimanggolu marbagal melus anjahamate, sonai dogi hanami Tuhan jolma ciptaan muon, doko si tubuh marbagal berkembang bagas pangajaranmu, janah sonai do ujung ni hanami pe Marujunggolu. Marhiteon ni Tuhan parsatukinan do HP pargoluhan i duniaon, halaniin gubir do hanami Tuhan, ase patuguh kam uhur pakon pikiran nami, ase boy hanami tongtong Tuhan nagabe mengajam kon ham, janah guguh hanami maradopun keparguluhanon,
halani buedo tantangan na berehon ni sibolis suban nami, tapi anggo hamdo nagabi pangajaman nami, margogoh doha nami Tuhan maradopkon in haganupan. Tuhan nai bata bapa nami, bani panorang nadup saloset na baruon Tuhan aima ilaksanahon do pembebas tugasan anggota majelis jemaat. Aima sahalak bapa orang tua nami bapa Situa Jampiter Panjaitan. Bani panorangon Tuhan sahma ia ibebas tugas kon hubani tugas-tugas majelis. Tapi Tuhan mengelek hanami hubamu. Bani hatuaun ni orang tua namion. Bani panorangon genap ma ia umur 65 tahun. Halani in Tuhan secara kuria mudo ia lang marroster merjadwal. Tapi anggo pangidangion na hubamu tetap do ilaksanahon bapa orang tua namion adop manjalo emeritasi on Tuhan. Halani Tuhan pargogohi orang tua namion Tuhan bereham kesehatan hubani ase tongtong ia menaburkan Tuhan hatamu bani pohon anggurmu Tuhan. Tuhan nai bata bapa nami bani panorang nasihol rohon pe Tuhan ihorjahon do aima optimalisasi pelaksanaan horja pelayanan ikuriamu. Tuhan nai bata si holdo ibain aima pengawasan tingkat kepengurusan i sektor sonaige seksi-seksi. Ale Tuhan hamana campur tangan Tuhan bani haganupan in asibui mardalan ibagas nadear janah bui mardalan ibagas harosu ni uhurmu. Janah bani tanggal 15 pakon 16 ibaindo verifikasi keuangan hubani haganupan tingkat bendahara Tuhan. Ase haganupan namar pardomuan hubani acarain Tuhan hammana tondok hammana campur tangan na patuduh kondalan hubani haganupan nasihol verifikasi bereham uhur pakon pikiran nama korjan horja aseboi Tuhan mardalan ibagas nadear. Tuhan nai bata bapa nami bani panorang minggu nalaoron pen Tuhan ibahendo aima pandidion na pasing ikuriamu hubani niombah na etek-etek Tuhan. Halani in Tuhan bani haganupan orang tua nasihol padidihon niombah ase ojur ham Tuhan roh hu kuriamu hu gereja on Tuhan sihol mandihuti aima pandidion in ase gabe nyombahmu Tuhan nyombah in tapi langgabe nyombah ni dunia on ase terdaftar Tuhan nagabe ibuku haguluhanmu janah boy orang tua ni Tuhan mapamudu-muduhon nyombah in ibagas najela sehat janah marbagal ibagas harosuh ni urmu. Tuhan nai bata bapa nami bani minggu narohon pe Tuhan aima tanggal sia si holdo ipamasa aima syukuran tahun baru ase haganupan pe Tuhan nasihol rohu bani acara syukuran in Tuhan ase ojur ham na pantas dihut bani acara syukuran in haganupan AMJ CST CSY guru-guru sekolah minggu sunayage emeritasi roh bani acara in Tuhan bui marsi maaf-maafan bui Tuhan bersandagurau na mengingat Tuhan ahado nadop ihorjahon bani tahun 2021 nasihoreot nadop lewat in Tuhan janah bui membicarakan ahado nasihol sihorjahonon bani tahun 2022 on. Tuhan nai bata bapa nami martonggo do homahan nami hubani nyombah nami nasihol manjalo pamasumasuon partongah jabuan aima nyombah nami Hernando Faldi Saragih pakon Noni Sintiani Boru Purba bani tanggal 8 Januari 2022 on. Oh Tuhan nai bata bapa nami hamma na tondok bani acara in Tuhan ase gabe keluarga na tongtong biar mangidaham
ase tambah pasu-pasu bani sidea, tambah pasu-pasu bani orang tua. Janah bui mardalan ibagas nadiar. Sunai doa ge ilanjutkan bani acara paradatan, tong mahamna campur tangan, bui ibagas mardalan ibagas nadiar. Janah haganupan in Tuhan, makorhon malas niuhur. O Tuhan nai bata bapa nami, martonggo doho mahanami bani parduitan ni kuriamu. Tuhan nai bata bapa nami, ase bere hamma pasu-pasu bani haganup, namam bere galangan, begal niuhur, persembahan bulanan, sunai ge pakon nalegan Tuhan. Halani nyahapkon hanami do in haganupan nahumbamu do in, iberehkon hanami sebagian nahumbani pasu-pasumu in Tuhan. O Tuhan, mangelek hanami humbamu, pasu-pasu hamma hanami nalaho makot padalan kon haganupan in Tuhan. Ase pardu itonin ibain hanami gabe patambah kon pararat kon hatamu isap dunia on. Tuhan nai bata bapa nami, martonggo do hanami hubani niombah nami na marsikolah nabani panorang on Tuhan tahun 2022 on masuk ma hubani semester na baru atape semester genap nasihol mano Tuhan hubani niombah nami na naik kelas sunai age kelulusan. Tuhan nai bata bapa nami, haganupan nyombah nami yondos kon hanami du hubamu, ase hamma na mangajari si dia, manambahi haganupan pasu-pasumu hubani si dia, ase dapot sihol ni hurni si dia, dapot cita-cita ni si dia, domu hubani harosuh ni si dia, tarlebih hubani harosuh ni uhurmu. O Bapa na isurga, martonggo do hanami, hubani haganupan pimpinan ni gerejamu GKPS, ase hamma na mangajari haganupan pimpinan ni GKPS, ase bui idalan konsidia kewajiban ni sidia, ase bui mardalan Tuhan haganupan rencana nasional si pamasaon i gerejamu GKPS pusat sunai ge i daerah-daerah. Tuhan nai bata bapa nami, martonggo do hanami bani haganupan dosa palanggaron nami, ase mangelek hanami hubamu salpuhon hammain Tuhan, ase talup hanami manjalohon pasu-pasu nasiol ope beremu huban nami. On mahanami Tuhan jalo hamma tonggo nami on, marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus Yokop hanami. Amin. Banin alaho menjalo hatani Tuhan hita marhite ambilan na pinadasni inang penginjil wanita ase mendoding mahita humbani haleluya nomor 56 ayat sada 2 pakoni ayat 4. Tuhan
Terima kasih Bapa bani panguditonmu bani goluh nami. Boy hanami mandipar hubani tahun na baru tahun 2022 on. Ibagas malas lihur na humbamu. Jana ijon hanami Tuhan sirsir mahanami ibo haliham. Marhite hondit hatamu nama passing in. On matuhan nagabe onjolan ban nami. Lahu mandalani tahun 2022 on. Halania Tuhan roh mahamar tioni tonduimu. Mamuhoy pakon paliharhon uhur nami. Ase ia rusi hanami. Jala hiya tenger hok kanami tongon hatamuin. Ibaga Yesus Kristus. Martonggo hanami hubamu. Amen. Ambilan batay bagasa darion. Ay mahumbani pasalmen 147 ayat 12 das kubani ayat 20. Pasalmen 147 ayat 12 das kubani ayat 20. Ibasahon kanami ma nadurdur hu kiri, nasyam haganupan mambasahon nadurdur hu kanan. Hanami mambasahon nadurdur hu kiri, nasyam mambasahon nadurdur hu kanan. Puji ma ale Jerusalem Jehovah, pasangap manay batamu ale Sion, ay iya do na patuguh kon oruk-oruk ni horbanganmu. Ibahen do nagorimu mardamay. Iya do na manongos hatani hutanoon. Iya do na mabere salsu sogot wol, songon wol. Iya do na manapakon sira-sira ni songon batu ranggis-gis. Ito ngos do hatani gabe malala maay. Ipatugah do hatani bani si Jacob. Seng ibahen sonay bani ganup bangsa. Terima kasih Mak. Selamat tahun baru Bata Ganupan. Selamat tahun baru bani na live streaming rumah-rumah atapi jape hita marianan Bapak Inang pakon hasoman nami haganupan sa hapor sayaon. Nasyama-soman sa hapor sayaon anggo makawah kita do Pak Pudi. Khusus bani tahun-tahun terakhiron. 20 tahun penuh dengan rasa takut, mabiar, sanksi, halaniay gerak langkah tapi terbatas. Terbatas do gerak langkah ta. Halani pakorkon ni COVID-19 haganupan do hita dunia bahkan Indonesia hita sendiri. Tapi bani panorang sadarion terlebih boy hita mandipar hu tahun 2022 on. Ibagas na horas. AGP kadang-kadang loza do hita bani bulan Desember atane. Mar Natal, bani tempat horja, i kuria, i sektor, pakon legan-legan. Tapi gok malas sihur day haganupan. Jana haganupan ay boy ilalui hitay dalan ni hita langhala ni gogohta. Langhala ni kehebatanta. Langhala ni hapintaranta. Ketika itu bisa kita lewati semua. Das bani panorang on. Totu maritohonay patut dotongon mar malas sihur. Patut do hita marolop-olop. Ilobe ni Jehovah. Lang halani gugoh tano kanayatan. Tapi halani idop ni hur ni Tuhan saja. Kasih Tuhan. Anugerah daripada Tuhan. Itu ngatongah di pargulanton. Maluah kumahita ba ni COVID ay. Apa hal-hal na legan. Ang gure mangihita tongon ay mahalang holong ni Tuhan ay. Lang tersuhati. Lang tarukur hita. Bagal ni holong ni Tuhan din bata. Bapak Inang, apa nama poso? Tongon, lang iboto kita ahana masa ba di tahun 2022 on. Lang boto kita ay. Tapi na pasti, laho mangawali tahun 2022 on, idilo do hita. Mamuji pasangap kon Tuhan na bata. Kita dipanggil untuk bersyukur di hadapan Tuhan.
Songon perpasalmen bani teks yang bila tahun. Nah tetap iramot kon dai bata AGP mungkin bani situasi kondisi na hidup pakoni berbagai-bagai. Tapi dia mau memuji Tuhan. Dia mau berolok-olok, bersuka cita bani Tuhan dai bata. Halani ahap kon marito ni pengalaman ni ai. Domba buaya itu mang nalang terbilangi. Dia bisa maluah selamat tentu patut. Dapat dua kemertuan ambilan non memang secara tujuan seolah-olah jonda kita pasal perpasalmen aima Yerusalem pakon Sion. Tapi Yerusalem aima wakil duniaon. Wakil tahoma. Anggo ya tahun Sion itu adalah lambang kehadiran Tuhan. Yerusalem itu adalah hutan isi Daud hatu tubuh nih Tuhan Yesus. Lalu di Bethlehem berendeng doa ipokon Yerusalem itu nih. Berendeng doa. Ai mah hatu tubuh nih Tuhan Yesus. Dengan kata lain, ipakai nai batado Sion, ipakai nai batado Yerusalem nagabe pasaut kon sura-surani. No kan kami sebutkan kami, Sion adalah lambang kehadiran Tuhan. Gereja adalah lambang kehadiran Tuhan. Yerusalem adalah lambang haluahon, Tuhan Yesus Kristus. Wakil daripada tempat bangsa ianan nai dunia on. Totu marhitehonai, Yerusalem itu adalah kita di tempat kita. Sion itu adalah di tempat kita, gereja kita. Halani hadir Tuhan ijai. Ay masih bukti ini hadir Tuhan bani Sionai. Orang pada beribadah, berdoa, bernyanyi. Tentu ay mah gambaran bata bani koluta sehingga kita bisa bernyanyi, memuji Tuhan i rumah penambahan on. Jadi kodong na tarpodo mison lang benar biay be. Halo, tarpodo mi gereja. Ogo di tengah na siyam cerita ni Bapak ay. Padahal gereja itu adalah Sion, lambang kehadiran Tuhan. Marambilan ma sada pandita na matua. Biasanya ko pandita na matua kan jozor doa ibain. Haganupan. Jadi roh Bapak on modemnya. Ron ini amen ini panditon. Podium. Terpuho mo ya kalian guguh. Panditon makatan amen. Ini mah. Tanggung ni jamitai. Ho peda tanggung ni mga sa setengah jam. Marjamita. Ido koko tanggung doa na modomi. Beko kita mah. Ala ini sa setengah jam modem kan memang lagi sinok-sinok ni kan tanggung do tonganay. Itulah dia. Bahat do roh gereja dengan prinsip motivasi yang lain-lain. Anggo memboban hu positifon doai, halani hadir Tuhan, boy doai. Tapi anggo palma martoloh modem, martoloh maranganangan, martoloh mar handphone, halani izon jenges tumang sinyal, lang sitong biay Bapak Inang. Jadi tujuan ni perpasalmen, membain pasalmen ni on, mengingatkan homa pembacanya, mengingatkan orang percaya, ase tetaplah menjadi Yerusalem, hatu tubuh yanan di sipaluah. Doko Sion kehadiran itu kan rindukan selalu di mana Sion itu berada. Mungkin di rumah ta Sionai, halani hadir Tuhan di rumah ta. Ya ku hita doi, amin. Baru na mangikut marhiteunai ini perpasalmen patut dia memuji. Halani ipakai nai bata ai gabeyanan, Sion ai Yerusalem ai. Ipakai nai bata gabeyanan atap sarana. Hatu tubuh ni si paluahai, kehadiran ni Tuhanai, lahoman ramot kon pakon mamasu-masu. On ma iman percaya ni perpasalmen. Yerusalem nagabi pusat ni pemerintahan, ini laho memuji Tuhan. Jadi lang pita orang-orang biasa, lang pita orang-orang halak kaum Yahudi sebagai kaum ni Yesus atene. Tapi haganupan bahkan dari pemerintahan pun idilo do memuji Tuhan. Alasan ni memuji Tuhan. Dong piga-piga John. Nini nokan bani ambilan on. Iya ay manay bata.
Na ibatado na patoguh oruk-oruk ni horbanganmu, apa mamasu-masu anakmu. Itulah alasannya. Patoguh oruk-oruk. Betul siam do oruk-oruk. Kunci ya, kunci. Anggo hutan nami sapari, ada do horbangan di huta. Asulang masuk garambolan PKI pokoknya legal-legal. Jadi dong do barunda homai jai, menjaga. Horbangan, ay mana ginoran horbangan. Tapi sonarion do badong dua horbangan. Boy do ay horbangan gerbang ta, boy do ay oruk-oruk nila bahta. Atap ni jakanipi ay na pasti anggo Tuhan do mangorukai. Anggo Tuhan do mangusia. Saya na berarti daw turlang kusi tala bahta. Inmah paturut ma lang pala kusilabah. Tuhan do mangorukin holin sayop. Rosetigan pe lang. Patoguh kon oruk-oruk. Ay masih kita martonggong goborgin lawodam. Tuhan orkam malabah nami. Agepe do mayoruk kita paten. Adong ipating ikahua deba atade. Tapi tong dotong marondos ke bani Tuhan. Sehingga penjagaan Tuhan, kekuatan daripada kunci-kunci ay. Halani be panorangon kan kunci luar biasa do. Boy ben hasoman. Manako kareta pe boy do dengan kunci pasa tak kunci ahain. Boy datar kunci iya. Haganu panay anggo Tuhan mamangorukai pasti ma selamat. Halani hagogohon ni jolma. Hapentaro ni jolma lang terkahua anggo do may bagas kuasa ni Tuhan na ibata. Jadi on makamapangin ganta bani goluhta. Ase Tuhan selalu mangunci labahta, mangunci kehidupan ta ibani goluhon mangor sehingga kita tidak salah jalan, rumah kita tidak salah pakai, rumah kita lang menjadi ianan ni panamun. Tapi nagabe ianan berkat halani dia punya kekuatan, halani Tuhan hadir di sana. Patut memuji na ibata. Dokusyai bani ambilan on koma aduahon ibere hadameon apa hagoluhan. Na ibata mambere marito ni hatani ibere hadameon pokon hagoluhan. Sehingga boy jenges horza ibagas na damay jana mampu mangolopkon makamalaskon pambahenan ni Tuhan. Artinya ay Tuhan senantiasa menginginkan kehidupan kita di dalam damai. Dan itu juga memang menjadi impian kita. Ayo kan Inang, ayo kan Bapak. Selalu kita juga mengimpikan kedamaian. Itu atoan di keluarga. Tentu damai na utama ketika ada Tuhan di situ. Ketika ada firman Tuhan di situ bertempat, Marianan, rumah taai, izaima pasti adong hadameon. Halaniai, undang kita matong-tong Tuhan ay, na mamboban hadameon bata. Bahkan haguluhan, sehingga boy jenges horza, ang godom maibagas na damay. Halak na damay, pasti jenges do nolih ni. Tapi ang golang damay, coba hita gemar horza hita. Atap hitay nangon. Ang golang ibagas na damay hita, iorza kita pe manapo maraka, ibagas ungut-ungut marah pakonegan. Lang jenges dop niyay. Kurang. Pori pe ko liborsih rumahay. Ang gosada inang manapo mga pel iya, tapi lang ibagas na damay. Roh to kinari keluarga at kisip yay. Kaki mo itu. Lihat. Udah bersih ko bikin dito dah. Jangan macam-macam di luar kau. Kanay duduk ni kanay do. Hala ni nahapon dua sebagai inang diri tenggol maluja. Lang bedong be kadang-kadang damay. Rado keluar masahap na lang suman si pata. Duko siya ay marito na ambilan noon. Hagano pa na ipambahenan ni Tuhan. Toto yun doskon dohoma onjolan ay mahatani na ibata. Hatani Tuhan dohape. Nagabe onjolan. Nagabe patron. Bani kuluton. Nagabe pandu. Mari Tuhan, firman Tuhan yang menjadi pandu. Ketika kita dengarkan firman Tuhan hari ini, pakailah itu menjadi pandu dalam kehidupan. Anggo hatani Tuhan do nagabe panduta, nagabe patronta. Halo, pasti do jenges. Anggo hatani Tuhan do nagabe patron bata, pasti do makorkon hubani malas nihur. Hubani hasoman lang pala pita kubata, tapi dihut pakon bani hasoman na makorkon malas nihur. Baru dini John ini perpasalmen ipabosur do bani gandum na mata. Boh, pakon naligan-ligan artinya Tuhan
tetap mencukupkan. Asay bagas hatan inay bata boy hita mengaminkan sona HP pasu-pasu ni Tuhan, bagal barang etek pasu-pasu ni Tuhan, kita bisa mengaminkan itu. Haladi pa bosur. Memang lang sarupa ukuran bata. Dong na ba persakongan. Dong na ba satu kakong pedo bosur ya. Tapi dong na ba 5 piring pilapilo lapen ini. Alo lapi dong dapat bosur nah atau kon beno nai. Alo. Tapi aganupan ay intinya adalah kenyang. Nabuhay parang otik pe pasu-pasu ay. Inti ini adalah kenyang, cukup. Buhay lang marlubih-lubih, otik lang kurangan. Ay maguluh ni halak na ibagas hatan ni Tuhan. Tapi ang gulang ibagas hatan ni Tuhan, marungut-ungut may alalap. Marungut-ungut. Non das sa HP, baru aku tahan namin at tuari, lagi panen ome. Nung sa diha, Omay mo baya, kumbani kunjay. Dong pilang. HP, Roma na rumah ni singgah, maninggahi rumah. Ala ni, dong sayur ni. Bon kam kuli sayur ay da. Nang, singgah mana, apa tipun, umiun. Ayo, may nataw ni dip yun. Lang, na baru panenain ni. Iya. Dong balang muat be. Di rumah, pokok di ruang tamu pe marisi omay. Mga totoy. Ipikir juga ni aku magilah sa kaleng oras minyon lang sunay ito. Kita sering sekali berbohong kepada diri sendiri dan kepada Tuhan atas berkat Tuhan. Padahal Tuhan selalu mencukupkan, memberi na perlu sehingga kita kenyang bani 10 tahun. Ulang zazat ko ma. Halali ba nuzul mana zazat? Zazat on namin. Halani ay Rado gati asalaha mangalay hungadol. Mangiluh. Bahado zulma mangiluh. Pita mangiluh. Ya angguhan namin do sanon ma. Angguhan sanon ma. Ay, sangin ako da nini. Padahal naidah pe cukup do namin pasu-pasu ay. Itu sifat manusia. Ambilan non ay masih bagasatan ni bata sehingga kita bisa mengaminkan apapun pemberian Tuhan bagi kita. Rado nasuan jagul tapi tubuh omeng. Halani botohan do Tuhan kape na perlu bani haguluhan taon. Na mangihut dumagurang ganjang tuten ang bilanon. Langko mapita bani Jacoba ipadas hatani kubani jolma salinari, lang pita kubani jolma ipadas hatani, tapi bani tanoh pe. Bayang ko kita. Tuhan na ibata. Lang pita bani jolma. Memang jolma halani lengkap sempurna ciptaan Tuhan. Tapi wani tanohin pe. Anggo ebit geade tanya rumput yang bergoyang. Nih kan dong dododingnya. Tanya rumput yang bergoyang. Arti ini ay kubani tanohai pe hata ni bata. Firman Tuhan, berkat Tuhan ada. Jadi puripe dong ia laman nasyam nomor duri-duri ay. Godong baru ulang miturite bang. Dok liarti ni ay. Poripe atap naaka ilamanta izumata tubuh. Ulang kamitur magigita lalat na sa tubuhon. Mga rapayay. Dumapurini sempra ti kahua. Memang itulah dia. Tuhan Allah kan menciptakan itu. Dok rencana ni Tuhan managpaay. Jadi halanya ay ulang isalah ko kita usia na ibata. Tanggapan kau ada kau ningong kama. Tuhan itu pun tanggapan dicipta kayak gini ningong kama kan. Langsung ay. Dok rencana ni Tuhan. Lang pita bani jolma hata ni Tuhan. Tapi bani tanoh inpe. Dok do ibere hata ni Tuhan ay. Bahkan hata ni Tuhan ay ang bani jolma gatido isusut pinggol. Gatido lang itangar. Puri roh pe iya datang roh peho gereja tapi lang itangar halanya lang iboto haha nokan hatan itu kan halani non dia sibuk. Jadi agepe hundul hitejon anggolangi bagas hatan Tuhan rado parsuma no hasa hatan Tuhan ay. Halanya na siya masoman. Hatan Tuhan ipondos do hubata bay panorangon. Lang pitah bani masa yang lalu ay majakop. Lang pita ko ba ni bulani. Tapi hata ni Tuhan ay yang lalu, kini dan besok.
Ay mahatan ni Tuhan. Ay magkuasa ni Tuhan homa bani guluton. Halani ay sangkape ni na baru-baru. Lang hape sonari-sonari. Halani do mamar minggu kita sarah 10 tahun, sarah 19 tahun ini. Tapi dari mulani doma dong hatani na ibatan jan namar gogoh doai. Bahkan na ibatapi manepan dunion. Ay mamaritoni firmannya sendiri. Berfirmanlah Allah. Ay don ini. Jadi sami tolah mabani jolma. Anggo hatani Tuhan yang lalu, kini dan besok. On managabe pangazamata. Ay managabe onjolan bata. Ases ahapene do pako kita bani tahun 2022 on. Langan jay talu hita. Sonaha hita maluah kumbani tahun 2020 sada. Maluah kita humaba ni tahun 2022. Halani ibagas Tuhan, ibagas kehadiran ni hatani Tuhan nagabi onjolan bani guluta. Amen. Martonggo hita. Terima kasih mabamu Tuhan. Doma ondos hatamu huban nami. In managabe onjolan bani guluh nami. In managabe patron ban nami. Ulang kaho hanami Tuhan. Ulang magaw hanami. Tapi marhitehon ni pangiring-iringon panugunugon mo. Boy hanami Tuhan marmalas nihur mamusi pasangapon ham. Patut Tuhan nami marolop-olop bani haganupan malas nihur na pinatupa mo. Khusus ni may Tuhan na padiparhokan nami bani tahun na baruon. Atong Tuhan gabi tahun pasu-pasu mon ben nami. Pasu-pasu pasarian. Pasu-pasu hasehaton. Pasu-pasu pargogoh. Lako mandalan kon hatamu bani guluh nami. Ulang ka nami kaho Bapa. Ulang ipaturkam hanami Bapa taruyun. Bani haganupan namasa. Tapi poripe dong namasa. Boy hanami manrimangi. Naijado sihut konon nami na patut ba mo. Terima kasih Bapa. Ase gok ibagas malas nihur mahanami. Dari hari-hari tahun ke tahun na pinatupa mo huban nami. In makumatuhan nagabi tukot nami. Nagabi batar-batar nami bani tahun 2022 on. Tarpuji magoran mo Bapa. Ibagat Jesus Kristus sihapop ka nami. Jaloham hanami rapa kontong ko nami. Amen. Paimayon dos kon hita galanganta. Tangar hita malobi hatan hinay bata na gabi onjolan bata lao manggalang. Ay manatar surat bani pasal 50 ayat 23. Isa na manggalang kon bagal nihur. Ay doon na pasangkap ko na ho. Anjaha isa na mardalan ibagas sa pitoron. Kubani do patalaron ko hatuahon ko. Sonari ondos kon hita ma galanganta.
mahita mangondoskon galanganta hubani na ibata. Ham Tuhan na ibata Bapa nami, paridop ni uhur harokan ni sagala pasu-pasu. Terima kasih maisombahkon uhur nami hubamu. Halani hubamu do ijalohan nami pasu-pasu nagokan dear pakon nalaingan. Bani panorangon isombahkon hanami do hubamu, nagabi galangan nami. Diri nami pakon humbani hinadongan nami, nadop bineremuin. Pasu-pasu hamba galangan na sinombahkon namion, gabi galangan na mapasing lako membayan harajaunmu lambin marhataridahan i dunia on. Ukap hamba uhur nami, marhite itonduymu, ase lambin idida, ibotoh janay hamalaskon uhur nami, buhay ni silak layakmu, nadapijalokan nami pakon nasikol beron man mu ope huban nami. Ajari hamba nami, lako mangondoskon galangan nami, napatut galangokon nami bamu. Jalo hamba galangan pakon tonggo elek-elek namion, ibaga Yesus Kristus Tuhan si paluakan nami. Amen. Kondoskon bani Yesus hagalupan derikon. Bapa namin ay nagoriatas sa napapasing magoranmu, sa roh maharajaunmu, sa saut maharosunirmu inagorito ngahon sa kunin nagoriatas, berhamaban nami sa daron haguluhan ariari, sasap hamadosa nami, sa kun panasap nami bani dosa ni hasoman na mardosa no pakanami, ulang hanami bobay ham huparlajuan, paluwa hamma kanami humbani pangago. Kurian ni Tuhan laho manasyam, janah baritakon na siyam ma itong atongan ni si Paju Begu Hamulyon ni. Itong atongan ni bangsa-bangsa halongangan na binahen ni. Jalo kita mapasu-pasu humba ni Tuhan na ibata. Ipasu-pasu anjahay parorot Tuhan na ibata mahita. Isondangkon Tuhan na ibata mabuhini hubata. Jana maidop mahur ni mangidah kita. Idopakon Tuhan na ibata mabuhini hubata. Jana ipasorap ma damay ni bani tondui tabe. Amen. Shalom Bapak Taganupan. Selamat hari Minggu.